ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. MDC Karambrai constituency ubak Bajok Pungruk ulaong hapok yang dorbar jong ka KHADC kabalalong hakasingi ba ar jong ka tayo ka khandai tarik unai weng arjar arhuai bakumba khandai phukhandai nakasispa ki paitba kathai kaput ki bahap haka West Kasils district ki persya jori ka jingtmu jong ka sarkar Assam banden ya ka wa tulsi namar bakan kata ya ki jaka puta ka rep karyang nalor baki habban petchnong ulaong baka council ka dayban yang persya ya kani gijing tmu juga Assam namar baki paitba kin mat ya shibun gijing ladatay ya kadam ula ai jing mutru baka council ka dayban nam ai jing bit ya ka jing tmu ka sarkar bantay ya ka umngot power project namar bakan kata ya ki paitba ki jaka rep barkumju ya ka kam jungok kai halor kani UCEM ka KHADC uba TW Khan ula kubur baka council kalapha jing tho ban persya jori ya ka jingtmu jong ka sarkar bantay ya ka umngat power project khamtam hadin bagi paitba narai lensing kila persya jori ya kani shimya ka nalan kani ka yeng budan turam abai dei bat ka jingta ya ka mai mariam na ka jingtai jong ki dam Oper kajingku jong sarkar berkunjung kajingku jong ka ramah trabut abo kati ka wakri bantai ka konsidam water project ka jingmara ka Mr. Deputy Chairman sir yang ka motion dalam ba nitip pa nakalian jong district council nyimpan don kita ki expert ki badai keluar kena kamat ka ba minyak mi Swaban ai yang didorong di NOC. Swaban ai yang didorong di NOC. Nah kalian kalau district council didorong di expert. Coba dan kalian kapenta terkait kita research company. Bagi kita di Jingsnew coba bantuan apa ni day kini project apa ki apa jom jurisdiction of council jom. Berkembang itu Dakajingnya research jumlah bakniat nitip ba sisin balawan ni kadam kamut nadu kita ki bagi on hareng ki aquatic life ki doha ki badan ko ka ka lu jeki nomor ba sisin ba latte kadam nitip ba ki laten yang to but ki sabun ba kata bagi on sedimentation ba ki no ki mo itu ki pun ki jingnek support joko pada ka jingnek yang itu pat apa dan kadam angto kemudian bun kini ki ding ki sit ki plang ki pun ki ban syata pada apa itu ki ding ki sit ki la ngam tu apa joko nitip pada ka jing kulit benia ina niat kalau dari kamar nitip ba omtang kejelajongi rai berapa ki protein ni long concern kepada kata jingkela jong kamariam ka climate change. Kita kacing wan kini dalam bahaya kacing buat no jong itu ki dia kisit buat jong tu kapeni ya kue kata ka layer kedam bagi orang kamitin. Dekane kamitin kadai ka layer kedam ka snew pass atau ka nang pen kulit susu baka encourage ya kaneka pensure ya kapan kelaka mai mariam bagi tipru ba kidok ha barabor apa gini kiwa jongi akapor ki khapeleng bar kapor baki migrate kio upstream downstream kata ketika jeng migration ni dok ha henry sisin ladan kini kidam ni tipshai bar borok nadu ka temperature mo ka hair but kata yaki aquatic life kata ketika bentar kebangi pay kebangi angka environment perspective but kebangi one part syakaban kita yaki padba nasional hakatu ke area batmu ke sorkar yang kadang atau buat ban hawi kidam kaba
ningkol kadai ba displacement yang kita kata syak makin hak kenriak nak katu ke environment. Kajing kenriak nak katu ke Jakarta jauki syakoi ke Jakarta. Awan hidup kakum ke cuba apa laai jauh honorable chief minister apa assembly. Akhirnya senang meladap pangan yang kulsidam projek bagi orang kipat ai dengan ke NOC bagi orang ba lada ya syakmat ini projek. Kindon kata compensation, kata jing ai ke baik kindon, yang itu try senong, try jaka, itu jaka apa bagi semua warna ini projek. Mereka jing warna itu mai kena motion kalau ba shua baka sarkar dan shim yang ini kisenjam, ban warna ini projek pakai. Kadai ban shim shua yang kajing tu slow padba, hakabar itu kita try senong try kindon. Kaya kemain ke joki, kaya ke jingso joki, haba kiwan kumpini projek mahal kaya. Bangkit kamsha iba, katu ke jingmu joka Brahmaputra Board, pandan ya ka wak polisi, kadai ha kiwai ni jengka iba kiau nata ka area of difference, nak ini kita arti ki area of differences. Kene ke Jakarta iba ka Brahmaputra Board ketemu dan ya kene kedam, kadai ha ko kawai ni Jakarta, badan yang kecilnya kajar pun berkejala asal. Dia mesti duduk macam sir. Kerpat, nak kalian jumpa ke council. Abang Iwan ni, Iwan dekat, Waika, jing scam. Bang ia cepat aku for election banginya dah yang pendau siap. Banganget ke district council. Kebangi ada yang tak kajengnya dah berkepan apa kerana kebangi juga British India dari India idonnya ke bor ban tuklar lem alor kene kemat ban keparu ban kalian ke council ban kung kini ki project ki banwan ra ya ka jing sniu om tamai ka mai mariam nrei kan wara ya jing sniu ya ki padba om song hak itu ki han bat kuju kan wara ya jing sniu kami orang paling globally kepada kita climate change. Jom kerana percaya jom ni, nanget pa nakalian jom ni siang badan buram. Apakan dan kerana mana kacing approach nakalian jom Brahmaputra Board, ne jom Water Resources Department, ba nakalian jom council, baladan dan yang tak hendak bersiap jom ni. Bat ni sotu, ba main jom di padba, itu bitan dia persya. Kalau pulang di meeting, prepare di time, but kendai poin kendai persen, baiklah, tapi itu di time, kita persyak bantuan kerana ke projek polisi. Dan kalian kejonga, kumunong nikmat, kejonga tu bertahan dengan semua ban kerpat ya ke executive committee, bah dalilai kamdei bersakai NOC, ya mungkin kita projek kita bantu ya ke Mei Mariam. Bat kamtam jadi pat mungkin silang jong ke schedule area kebahak apa kajik ni jong ke hasil autonomous district. Hakabai deibat ketulsi projek jong ke Assam. UCM ulaong baka KHADC ka persya joria kani namar bakumba san point new san square kilometer ki Jaka ka Meghalaya kin ngam lada den ya kawa kumta kan nomailat baka Brahmaputra Board kan pentrikam ya kani ka kam. Kali ketika projek yang kebaladon begitu dan sokan dia, macna yang kedam pokok umpan juga berkunjung ya kursi dan apa ke kriwa. Kalau kejadian zaman bah kejimuan yang kini kedam kelawan tak ya environment lagi saudong saupun ya namai Maria hati babun kita kan lada hitam bagaimana kalau kita dapat hati jumpa bagaimana jumpa itu berserta lesi dan kepada ini wah tolong wan lalu ya kabur kebedai electricity dari kemudian kapal projek
na kebetulan ke jingdek jingdiang jom kipaitan syong jom ke state ke joni dan gue hapulen kami ini di posisian nak dengan kesokan Yisutu wa baroboni aman di projek ba kesokan ketemu benar kejumpaan dia ke konsen lalu yang ke jingdek jogi ke district council ban sultanat lu ban pau ni ke mau na yang mengelak yang itu bahwa yaitu projek kibat terkam dan yang surkar dari badan kejingnya soi kejingnya benjol lang dari taman air ke konsen dari badan yaitu benjol lang jom kerja council. Masuk kami kerja oleh pemerintah kebanyakan manusia. Nah, ada yang kita isi berkunjung, ada yang kerja council. Pembalapau agar agak promotion dia kepada dengan sawan yang ke sini keren. Kejudan ke agreement, buat ke agreement. Ada yang kerja council, buat di power department, nanti agensi kita mereka power project. Tiap ini berbeda umat ribat, nak suku bah kumbala petai, domba juga motion, bakal tak ya environment di bawah kita. Nalor kimat kita ulah kita mobile na hab semut, karena kuat kan bantu susu. Baca hamtam ada jingide bakal umat ribat. Mungkin bakal tak tam ya ke environment. Ambil betul-betul tentang ia galak karya, mereka tak buat tourism dari kekam semua kain, ada yang state kejut. Kejutan yang kau umat riba, dapat pauna mana kalian jangka tourism. Jadi kita ke clarity, dan yang kuat, jadi semua jom kau dari kawan atau umat. Kabalong paunama kabalong ye tulis bahagi por bakisnan di bangshua desi nila banong bakata por ka ayom tuan tulis ke skit ini kalau tang benai sisnya dan mereka nak jindan so kawa umat kapelong ye ki tulis ki buan apa bagi buan barok sistem hamtam hata potlang bagi kuat bagi yang kecil kuat, yang kecil subah terkini kawan. Kini kini kebah pau nama kita berkebelarang ya kayu kuat jom kipai tak jenis bersyok untuk kipai harus terkini kawan dan kebah kejimuan jom di nongwan cokai dan diwepat di street kepada dia buat kunjuk nak jalan jom. Kehadiran ke sorka adalah kelas dam yang projek buat proyekam ini buat snow negara congka sorka buat kunjuk ke balunggo ini belum bahu kunjuk ke sorka buat hadir buat shua yang kebadio yang konsen ke kami bila ada pesan buat ke MOU buat ke company ke bantu proyekam ini projek. Jadi kalau kita berlengok yang itu, district council, nama berapa projek tiba kesokan bagi kita apapun usaha dari district council, buat ini surau, buat ini national highway, buat ini dule kesokan bagi baca council ini, siapa banyak khidmat, buat tanya survey, lalu soil investigation, lalu bukan konkret di PR di banyak council. Dengan lengok Pak ABD bagi ke projek Pak Kamsul 8 dan hadir Pak keladon ke penhubun nak kalian jadi nomor di badan kau keluar kau umat di badan ada tradisional rat dan sim di badan kehimat khairem siimsyip kila ai dari jumpa syana kumpusiam kata di council Pak hadir Pak Malayo yang kedorkan nak kalian kejongan
au kasitorik trong bulan April ada akue ya ka panglayo ya ka pujol nagaliang di kenun ko tinorat ba na latho ya ka siti kajui ka hadir jo ka kasitorik Xiao Sherman John na latho shua maganyo ini Orang layu cukup, orang tua suah kalau itu terik naik balai, orang tua Xiao Sherman juga Managing Director juga MPDCL Lampung Shai, bah today bah pensang ada jadi move untuk rekam ini umat hydroelectric project, bah tujuh orang tua Xiao Deputy Commissioner juga East Kashmir, bah Kinuma banyak semat yang belum terkam. Lakalong kajing jurut kita kata, lakalong kajing akuaya kita kata. Nanti mana itu dikam dari projek dan dari concern John Council.